pewaris bangsa, penerus legasi, pendekar. Dan yang terakhir, interaksi secara fizikal. Seperti yang sedia maklum oleh semua, robot ini diprogramkan untuk menyertai pertandingan International Robot Soccer. Namun kami di pihak FJSM dalam International Student Capstone Design yang telah berlangsung di Pulau Jeju, Korea. Pertandingan inovasi ini merupakan pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Korea untuk meningkat. My name is Ibrahim Sadali. Yoroshiku onegaishimasu. Hello, my name is Eva. I'm an Italian student in Gothenburg University in Sweden with an exchange program. The world is a book. Parents, international friends, and people back home in Malaysia, and all praise is due to Allah. I won a competition and was chosen to become the student ambassador in Gothenburg University, representing international students. What I need to do is to be the spokesperson between the students and administrators and manage the social accounts of Gothenburg University, take photos, give reviews, and get paid. I'm so happy about that. Who knows an economic student who used to deal with money and policies most of the time? Konbanwa, Golden Master. My name is Ibrahim Sadali. I am an accounting student from the Faculty of Economics and Management. I was exchanged in Japan and mobility to Korea for last few months, and these are my major achievements. Firstly, Alhamdulillah, I'm first in Malaysia chosen as an ambassador by whom? By Osaka. Time for 6 months, but we are Malaysia for the rest of our lives. And now we are pleased to invite all our international friends. Saya Malaysia kerana di sini terdapat berbagai budaya. Jika tidak ada kebudayaan seperti Malaysia, jadi saya berminat. Salam dan salam sejahtera. Nama saya Ayam Tezuka. Saya pelajar dari Tokyo University of Foreign Studies di Jepun juga. Kenapa saya suka Malaysia? Nama saya Jepun. Saya belajar di UKM sudah hampir 3 tahun. Saya Malaysia dan saya Hormati hadirin dan hadirat sekalian, salam sejahtera dan selamat malam. Nama saya Pan Hui, saya berasal dari China. Pada bulan 8 yang lepas, saya mewakili UKM dan datang dari Yunnan Minzu University, China. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera. Nama saya Anissa. Saya datang dari Yunnan Minzu University, China. Terima kasih. Dan salam sejahtera. Nama saya Nasia. Saya datang dari Yunnan Minzu University, China. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera. Nama saya Melur. Saya datang dari Yunnan Minzu University, China. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera. Nama saya Elina. Saya datang dari Yunnan Minzu University, China juga. Many people wrong. Many people can be skeptical about a lady racing like me. When I was 6 years old, unlike other ordinary kids, my parents brought me and my 2 other brothers to a go-kart track. That was the first time I developed my passion. Computer race in 2011. And in 2013 and 2014, I was the anchor driver for the team. And I can say that it was not an easy task for me. Tak batas, tak bersama, tak sanggup lagi ku ingin pergi, mengakhiri semua sakit hati, semua sudah tak berarti.
sekian. Jadi saya mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT beri pada kita, dan saya mensyukuri kerana kita mempunyai kumpulan pelajar-pelajar yang hebat, dan saya mendoakan kejayaan saudara dan saudari di dunia ini. That's right. Very confident. Mula-mula dulu terkenal juga. Masa kita kata nak berjalan itu. Oh, I want different. Kita fikir 10 kali. Kadang-kadang dalam banyak-banyak kita cakap ni, kita tak tahu ada 4-5 orang nak berubah. Seterusnya, kumpulan gizi awal. Itu yang Clyster cuba nak buat itu. Ya, dia bungkus kan. Kita nak ambil gambar.